ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 943611958. Unong yalam jangka New Trap Youth Council usamla Robertjune Kharjahrin ula takranting ya ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance halor ke jingle menti ya kimat jingdawa jongki Nonghikai School SSA bat khamtam halor ke jingbum pat siu ya ke tulap ke basan banai kenti jongki ne Nonghikai kata nadu upnai jeliu hadu upnai risau mentau snem arajar arpuwei. Habakran hakjing yalang pait ba balakot pelong daga Meghalaya SSA School Association usamla Kharjahrin ulakan thok ting ya ka jing bum don jingkit kle jong sarkar jela halor ki mat jing dawa jong ki Nonghikai School SSA kaba kilapun sngo sha ki tendong skor jong ka sarkar na wei snem sha wei pat hagane ke jing yalang usamla pen Shaei rani ubala mikmat na ka Khasi Students Union baru ba donbok khar ubala mikmat na ka New Trap Integrated Territorial Organization kila IMCM ya Nonghikai School SSA daga baong bakin yai don rengkat hagino gino gijing bagi don mentah sini kamusim kadak dah jing selesai batum juru dah jing bita di selesai yang jing sya sitom ki jonghi di selesai yang jing sya leben lekho kejong pi hak sorkar kebau mangahi mengabat no pi nijit dalam kejong kiti mabitar pat ya kini kilaisan sedem kibolek kamkai ya ke Lawei om tang ya kejong pi ngeri ya ke Lawei jong ki kun samla bat ya ke Lawei jong kejalahi berakawei kan ar hajar sanspa tam ki Nonghikai Bakin du tulap san benai tam kamdai ke bangin suwe lekai kamdai ke bangin suwe kendo hala statement kebawan no menteri ketena pulih putih baka sarkar kamdon lab kamdon lenti ban regularize ya ki SSA teachers ya ki ba ya ki totally dijela kali India kiladep kadai ka alarming statement kadai udak mansau wapen kiu wapen artatin yang ni kisen bahalang ya gari bakajek ngrew ya gajela mekhlia nawar balai ka statement kalau indirectly kebawang baka sarkar mekhlia kelak ban khang derdet ya jan baro ki school SSA lada jia baka sarkar gom ka sarkar India kasange ya kan flagship program hato ka sarkar jela kan khang derdet ya kini ki school hato ka sarkar jela kan bekam ya baro ki Nonghikai SSA ko sarkar watle kamkai ngitep history jong pidai kirukai henry at least safe ya ka education system jong ke jela makhlia ka education system katana pulih putih kemudian hamil ngitip kamdai nak hakti jom sarkar kadi nak hakti jom kibalang kibala sanyang ngomong kham kadai lembah hakti lembah kabai kensel jom kibalang bat kinian buper ngitip kadai lembah kipornet jom kidor barsnam kidor ribal hima bat kirusibat kibala seng darah kejong kaum sep ya kini kiskur ladamdan kini kigerhun bat kiseng lada de kirusibat kidor basnam kiniam baper kibalang baper kan literacy rate hamak liya tang life 4% harum ka kapatoy nagda daw sobha na insol ya kini kipriu kibala bet yu sambai jong kajidang jinstat haka jala makliya jong ibarahoi kata ngot kini ki manstar ki MLA ki MDC ki officer ki badan ki pas na ki school balang na ki school senang na ki school hima ki school right bat ki rusibet lajan baro lada kile kangkai ya kini ki demand ki genuine demand
jong Nonghikai masasang subadong baksorkar kan lek kamkai ya kan Lawei jong kapulia putih nang ni sekhmat ngadan ki perlok ki banabar jong kajela ki balong bakungno phi hame khlia phi kintiu buram ya kajinbit. How can you in Makhlia glorify foolishness? Ngombalay. How can a minister proudly say that he failed 3 times in class 12 is a shameful act? Kumdo, kat minister rumah syam hasuki udang sarong bodong ngapil kai tang waisin. It's a shameful act. Ajin Shah di Banturi bawa affidavit Ajin Shah profile Malaysia namday benda tu nata kadaw ngisi banong bayar Ajin fail kelas ya Ajin sa kelas lakin tiu siya kaburong la penlong kum kata u achievement bapi fail license song fail kamele minister longbet nata kadaw Nyo ikikateng district kiba larapiwat hauli ujung artikel direction nongdan nang ne syahmat kin salap bagi beriu kiba nabab kin kran ban yangi bangi wan rak kompas thamai bang patlap hakano kono perkairu marpale ni lapan ki ustong ya kajingbik nata kandau ngasung thu biang ya kejing sengau kejong pi Nonghikai lada udan nukna waduna ngakan mau ya ladi habang ngiduna mensua podang le school ngakan mau ngiduna apa hendi sister basi hendi yangi idas taking care yangi idah hikai yangi ngasung thu ngayoi bahaba ki kena kiduna mathematics science Nonghikai ki taking care kita ki kena kenang bakumno supas rekepoi bahkan sampai bah layak tu mano bakhabi saupau sanpau selen mensua kamtam habang ilayo ialah hajong kejela kiri orang ba kita lektan kenang ya hitai kansai ya kiri orang ba begini kibalanang wastak semua ya kip ya ba ya terong lem ya kalengkor jong kasan syak hadat kipan bor banele election nama ladam dan no hitang mengibit telakot kyong ari menta pa tolong ke kebala kompong ya kebangi hap ban ya keli daladi coba ba jong kejek meriu buat sakajalah me keli apa ni hapan keli ke kebangi lale kewa penlong yang ni kembang long because the government of Mekhlia has violated the very right of an individual belong to the teachers community. It is a right of every individual to get his own salary when you have done your work. Mr. Conrad Sangma, why? Can you answer us why? That you make our teachers, that you have reviewed the status of the teachers into a beggar. Will you tell us why? What they have done? Is this wrong? To teach the underprivileged student? Whether it is wrong to give education to the underprivileged student in rural and urban area? Whether it is wrong that these teachers have sacrificed themselves for the betterment of the society as a whole. If you cannot protect the interests of teachers
we humbly request you to step down from your state office. Because if you remain in that office much longer, we may feel that by the next census, the literacy rate will reduce to less than 50%. And I'm not surprised that we will be at the bottom of the list if you keep on playing with the interest of the teachers. And not just the teachers, Mr. Konrad Sangma, you fail to give scholarship to students. You fail to increase the salary of the ad hoc teachers, of the deficit school teachers. You fail to build school till date. When Makhlia is about to celebrate 50 years, we haven't have just one small university on its own. It's this, the futures, that you would like to see in the next few years. But slow keren. Yang kata ke Sarkar India, bahkan pelat no yang tak phone Lada dia bompat pelat. Hari ngaleng ngong, ngasubah seniu. Baimat kandai ke bom semua pelat, ngabang kumno pinong, ba empat pelat yang akan bisa ke balamang lupa ke budget. Ke SSA program kadalan dengan bakla keladai nadu ki Kharjahrin san. Mentah lakat no Islam pinong ke Sarkar India kamdam berada kamdam boleh kamdam tang hame khlia boleh kamai bisa tang hame khlia kabai ki wai kijala nyimyoi bakan don katang jing ki Nonghikai school teachers SSA hatau namar pemem ler misia hatau ke Sarkar India kanyuben yak ane ke Sarkar jala baki mler ki minister bola bontan utau bofil kat no teliki kelas bakal aisyo yang tak bisa patulok kadai ke hok jom ki Nonghikai bagi kentu ya ke Sarkar nak kalian ke SYC pas ngopha pelan no marma ya ke tulok ki jom ki ngopha ban sim step ban penkiu no ya ke tulok jom barok ki Nonghikai mau boleh ganti sesyar jom hari India kong equal pay for equal work kajo kasal lebas kajo kena boleh ya pel aku cing siu hatau dan lah kejong kasal lebas SSA ro habikai kajo kasal lebas ad hoc ro kajo kasal lebas deficit ro kajo kasal lebas private ro kajo kasal lebas government ro kajo kasal lebas boleh ya pel ka cing siu ni kerpat ya kayeng kasyari badan burung kabadan banyada ya ki hok ki trairi ban ki badan banyada ya ka hok jong kinong song chilom jong kari India bako Mekhlia High Court badan burung wadam up ya ki Nonghikai jongi ki bapli bahadu bakin na file case sum hashim somoto no ya kan ka case. I would like to request to file a petition before you Albertus kindly take this matter somoto immediately. You are the last hope of the democracy. We humble request the judiciary organ of the state to rescue the citizen of Mekhlia whose right has been violated for 5 long months. Amangi Konggajak mereu nyotret nyemdei ban I lani bahkan kut nak tang su nak kalian ke SYC nikula rangba FP ki Nonghikai dan buram bahkan no kapor kawa pidon kam yang I tip lupa bangi ladon lupa boti bahkan no kapor kawa pidon kam yang I wat banasai namta ki kam jongpi Lada dia pilih him kasyari ni sawai tip lupa bagai SYC kadang rengkat batu. Kemari tip saya
Badai mopi kinong tairi. We know that you, the teachers, are the nation builders. Without you, the future of the state, ngitip Shaei, bakal Lawei, jom kipara, Lawei, jom kikun kiti, Lawei, jom kari, bakal jep mriu, kaladan lupa, hak umdum, bak hak jingdum. Ngi Ivan Sim ya pi, bahot wala ka wala ka juat, lada pihak pensyatran, lada pihak pensyak jengit. Compare. Reali, mengilam bak pi, ngin tenrong lem, ya kan digalongkor, jom ka jala, jom ka bajak mriu, ya ka bak sorkar menta, kala that bak tenrong ya ka, bak ka basulale, kamkai, nakapor, syakapor. Salary structures, yang baru Nonghikai mau balik, kajuk asal bos kajuk ki student ki berhidan. Kabakado, kabangi kuat bandia kengkap lang bat pi, balada kiwei kijala kila, bansiu, ban bono ya ki ya Nonghikai SSA, kum Nonghikai bapura jom kata nak sarkar, balik ke sarkar mekhlia kamla, nama balik, nadu bawan kan ni ke sarkar lei, ngisi o ibai tangai ke jingkiu ki khajana, bak ke jingmi ki khajana ki bathamai, kawai na ki khajana, kabanga kuat banjir. Kani ka ses hak sau teli ki mineral ki marpok khendau ki bedang-dang tu pentrekam haune arjar thoi kata ka mineral ses amendment act arjar thoi bat ya kata philong R% kani benlek chak addiction sektor sei kata ka pisah keladap keren sai baka ses nakini hak sau teli ki marpok khendau kebompan ju sim meno la sim mentau senem nang nei sakhamat But R% nak kata piong kadi benlek syak addiction sektor di balai pimla ban penkiu tulap balai pimla ban regularize ya Nonghikai burung gejungi kibaran nakani kap jaka nanget kan penki ya kitiki paya jong sekretariat kan mau balda kibrio ki badan buram kibrio ki badan okor kababaro ngitip kidi Nonghikai balada kita Nonghikai ki badan buram dan okor kimi sesurak kan mau wat kita nganut benong baki payah pok sekretariat kin sakhi bakin sahab hi samadan hakalai tere jong liu ju benai director jong ke DSL lo ujor dak ejahar pok lai ukra police station persya iki gibriu napa banbu kecing kli ke sarkar kani kapur satu kilayo mo ban kem ye kita gibriu ki badan ti balik iki katam la kidi gibriu ke badan hapo Tanat puni putih, nani gidi bat kibriu jenaba. Lada tidak bencang gom sofa peni, yang kadur kadar jom kita dinam sakem peni yang kerteng jom ki badan ti balik kini kam thok kam syukur. Kenang ba kajing sengan, bat kajing kerban jom ki kum Nonghikai. Ibayo kon ye kini ke exam amtal pinla pinyo pat kajing sania sosisian nak sardar. Hoi nakaliam jom kat kisiu nakapor. Wilayah keren yang kesarga dan ini kinjat beraru wilayah kendua yang malakaman bandawa yang kajuk kasing dawa ke papi dawa ban penkiu ban peniok peloi katulok ban penkiu yang katulok kumba kiwiru Nonghikai ki olam andai ngantip ke kadawa ke penlong ikini ban snap jarjar man kuning kajing start jong kibriu mentah ban penjot ban penpera yang iklau ki betap yang ikram ikro kelayat ter hak kata kadon kuwi kata kajaka kata keram lasong de kiksoi patrei te kaba haba kata keram kajengki kalasa ban pentua kiksoi kikrei kelakeli yong ngila jenjar nomor bau kun riu matawa penjadut gayeng song gayeng sa kajengi henrei kita kiksoi kata kajengnya penbet kajengki kilong bayam mentang ngimdon syu kajaka song kajaksa haba keram nomor kun riu ladusman kajaka song kajaksa jengi mata naslo banong kalada yang tegi pos sekretariat Lada jin lada kita kiksuat pergi krai kita kejing pensoi kimdan hang tegi pos sekretariat ngong bali ti yakin Nonghikai kijongi pimla bansio ya ketulang ngan lada di benong jadi sawi serithar kebasin sya ke PGP ngaslo di benong ba imat kali sarkaru tatham buram penban yang kajingim jong wi masjid e bani phiki hajar mut Nonghikai Slowan po ong ye kini kentian namar ndang imped na kapor ngalai ba kajing terban jong kajing nang jing start talak bani herdor satang kenjat benai
Kajala kajongi kan saraki ya kajindap san pusnam. Kum kajingyo ya kajala kapapura. Hawat dak kapapuram ya ki ramba kijongi ki baya pun nam taban penyo kajala. Ndai wong susi pade manpet ya kasorkar kajongi. Wan kawiru kumju. Anda piraki nam ta kajindap san pusnam. Raki dak kajindap jemut. Ai betulok ikinai siyo beri hok nam ta kinai senang ba kayo kapan kapuli kaputi kajongi dan kiwirat na kapuas kapuar tengam dan sibun mungkin tan ini apa batang tadi banang kalian jung kaseng kisiwi barok away yung dan rentat berpi hamang lagi kap kalau pi dan tam yung senrani ki hati kita publik kita lu kau beri pertulan barok